Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Voice of the People Party haga Henry Trek Uyayong Araja Abhulai. Kala IT da jingtho ha Menteri Rangba ka Jala o Konrad Kongkal Sangma da ka bekentu ya ka Sorkar Jala bakan Khot pelong ya ka Dorbar ba Kyrpang ka Yeng Dorbar thau an ka Jala nakabenta banyak ther ya tai sani hakabai dei bat ka roster system hadin ba ka Yeng Bishar Meghalaya High Court hak hukum balapan mi dangshan kala kedo ba ya ka ni ka kam la IT sya ka Sorkar bat ha ka Yeng Dorbar thau an jong ka Jala ban syem ya karai. Wan jadi gedung jongi te kedai baik halal bagi wan raf ka city ka ba kedai small magnai spokesperson jongi lu ka party ka ba kum ka party ni rashin ka rai ka jingelang ka jongi bagi request ya chief minister the government ba convene ya ka special session kenapa kinyo ban ya kren halal ka ni ka reservation ka job reservation policy te batang itahi ba ni na ka party le ek beri nak benta kaban yatai banyak keren halal dari isu kebab ketak ha ya kecet penreal kecelah ibu rokme yang mentahi ginya step by step di kini ke first step kabangi le pangi ye kecing start dengan Sorkar ba kan shim ne karai kebadi biang ke ibu kali banle di yaki program selain ki jitu kita adian pada insekan insek diplu shopi ki press kalor kini hadu benta kadang debit kajing decision dengan parti jomi ini kita ki bagaimana keren berkiwai insek baik pada